پرتوگا مامۆستا نەخواند ڕاستی من keyf êstan de wisa bêjim yani romana li ser bêjim li ser bingeha an li ser karakterê Temû Marînê hatiye rûniştandin senaryoyeke xurt bi taybetî ji bo derbirîna çand û pêşengên çandeyên Kurd awayekî xurt hatibû nivîsandin hatibû hûnandin bi taybetî dema behsa çand û hunerê dike dema behsa erdnîgariyê dike dema behsa kesayetên pêşengên wêjeya Kurdî dike mirov jê hem sûdê werdigire hem jî mirov jê hazê digire yani serî heta binê gama pirtûkê de ber çavan yani pirtûka xweş e. Mamoste Abdurrahman, mamoste tu bixêretî fermû. Êredar bî ser çava malî ava bi ji bo we derfet tamî gelek spasdarin ji bo we re û silav û hurmetê xwe ji komê re û ji kesên li ser medya civakî re dişînim û pêşkêş dikim. Bi rastî dema min dest romanê kirî min êrî ji Londonê dest pê dike min got qeyt ev ciwanên me ku hêt zarokatiya xwe de çûyîn dewletên Ewropî û wisa piçekî asîmîle bûyîn û wisa sosyetîk bûyîn û ketîn nav wan de min got qeyt tiştek wisa ye. Lê min êrî paşê dema min xwet min êrî bi rastî jî romanê Kurdewar e. Li ser nirxên Kurdî hatiye hûnandin û her çiqas Londonê jî bin li wir jî dîsa kurdewarî jiyanek kurdewarî jiyîne. Marîn û hevala xwe navê min ji bîr kir. Ew henekên navbera we de bi rastî pir xwezayî bûn. Ew gotinê medka xwe re diştexile û medka we pê re diştexile ew pir xwezayî bûn li gorî Kurda bûn. Sê bêjim. Karakterên ku di romanê de bûn yek û yekû mirov baş nas dikirin. Erdnigarî mirov baş nas dikir. Tevlîhevî zêde tune bû. Navbera beşan de pir xweş derbasîkî xweş hebû. Babetên dîrokî ez tiştekê nabêjim wekî hevalê Osman gotî ez tiştekê servan nabêjim çimkî derbarê we de agahiya min tune ye. Wekî mesela Hesen Sabah û wana filan ez lewma tiştekê wî derbarê de nabêjim. Nivîsa wê pir xweş bû. Heta niha romanê me xwendî ez dikarim bêjim nav wan de navên yekemîn de bû. Li warê rastnivîs û rêzimanî de belê piçekê kêmasî têde hebûn wekî Mamosta Bahadîn gotî lê belê heta niha romanên me xwendî ya herî tê fêmkirin ya kurmancî ez bêjim naviyên yekemîn de bû. Roman herikbar bû, pir herikbar bû. Du roja de min xilas kir 360 rûpel. Ez destxweşiyê li mamosta dikim û mala wî ava bi romanekî wisa nivîsiye û dayem berime me jî xwend ez tewsiye dikim ku hemû Kurd vê romanê bixwînine. Di nava romanê de hevalê Osman jî anî ziman mesela dîrok heye. Bahsa adet û rismên Kurda têkirinê, bahsa dîroka Kurda mandana têkirinê ku bi zorê dana Kambûçya. Vala mezdek têkirinê. Tiştê di em bên di rûpelê şêstekan de bahsa mezdek têkirinê. Dur de tiştê balkêş divê jin ne malê taybet e. Divê her jin bi mêrekî re bizewce. Şîroveyekî nû ye helbet min jî wisa dizanî ku gorê mazdekiyan em bênî xêr ji maçayê yarê her tiştik şîrîk e. Yani her tiştê her malê insana şîrîkî herkes ki yani şîrîk e. Herkes dikare jê istifade bike. Ne malê mal ne şexsî malê civakê malê em bênî mirova hemiya ye. Xeynî maça jinê. Lê divir de şîroveyeke cuda hatiye nivîsandin xweş bû yani helbet. Mesela Hesen Sabah bahsa Hesen Sabah têkirinê. Di rûpelê di sud hefta de bahsa şuştina agirê ji gunahan têkirinê. Yani bahsa zerdiştî têkirinê. Min ev tiştana li xalxalê jî dîtibûn. Nava Kurdê xalxalê de jî dîtin. Ev pirozbahiya agir hîna jî berdewam dike li wir.
ev jî ciyê kêfxweşiyê bû. Di Rûpelê 245 de behsa govendê tê kirine, şîrovekirina govendê. Yani di vê romanê de dîrok tê şîrovekirin, ciloberg têne şîrovekirin, xwarin têne şîrovekirin, bênê kültür tê şîrovekirin û govenda çep kişandina yani govendê dibêje ku berxedana êzdiya ye. Ew jî pir balkêş bû, min nedizanîbû, ez fêrî wê tiştî bûm, baş bû. Mesela hevdar, Newroz işte 13 rojin, li Xorasanê jî 15 rojin. Ev jî tiştekî baş bû. Çanda talambûyî, behsa yani çanda talambûyî dike, ku rast e çanda Kurda talambî ye. Nivîskar jî ev tiştane di romanê de hemî anîne ziman. Mesela di Rûpelê 298 de pîrê alê heye. Li Anadolê jî pîr al heye, bi avayekî cuda tê bas kirin. Dîsa va tiştana pir zêde bûn. û ê dawî jî dixwazim bêjim ku di vir de mamoste Belekanî dibêje hinekî pesna xwe dide, yani di romana xwe de pesna xwe dide. Pêwîst nedikir. Eger nebiya baştir dibû. Dîsa ji gelek kêfxweşim ku pirtûkek bî rengî nivîsandiye me jî xwand. Ji wî re serkeftinê dixwazim. Spas ji bo we jî ku we gudarî kir. Şev baş. بله شب باش گلک سپاس ماموسته شورش هبی ماموسته دیبا فرمو سپاس که مالاوا و جبوی همی هوا راجی و یک زمان تلفنی دیسا سپاس که مالاوا و از سری دا ماموسته بالکانی پیروز دکم جبوی چی پیروز دکم؟ بو کاری بیه بویرکی پرتوکا خدا قالا خوابی که نویسکاره که پرتوکا خدا قالا خوابی که بچه که حنک بخوابی که ویرکی نشان بده او بخواهی تشتکی خوشه نورا ام بچکی جخواد در روان ام بنده نه یکی دی پسنیمه بده یکی دی قالامه بکه ما مستفره وصا پسنی خواهی ندایه اما وک آنکدوت وک حنکه کی وک دنازه کی بچکی پوز بلندیه کی شیرین کریه ویال داوی پیروز دکیم و راسته پروژه کیفامو خواهش بیم آدو یمین پشتی yani ji bo wêja Kurdî ez bim serkeftineke celebekî cuda derket nivîsê me edebiyata Kurdî piçekî heşkin piçekî giranin em piçekî çawa lê bêjim piçekî giran tev digerin exlaqê xwe jiyana xwe rabûn rûniştina xwe sekna xwe ji ber çanda xwe em piçekî giranin لبالي ماموسته وردا آسایی راحت دلفراهی تفدیگره و طرزکی جدا آنیه جبوی خواندنی و جبوی ویجا کردی از بم تشتکی خوش بو هوانو مینا گو ام هر سر رفا پرتوکا هلدم دا براج ویج هبه براج ویج هبه اما ام دما تینین ددن برخواه ویا هلددن ام بیجن ما 10 پرتوکلدا 8 پرتوک ما دشبن هف والله اف جدا درکت دما اف جدا درکت مرو اف باری مرو سبکتیکه yani herikbari هفوکسازی وی کیفا مجی راحت بخونه وی علی ده از ماموسته پیروز دکیم لبالی ماموسته باره مارینجانی وسا گران کریه دیروکا 1000 سالی آنیه جارکی دا و چوالکی سر دا والا کریه یعنی حوجه نبو کچه که 17-18 سالی لأوروپای مزم بیه دوباری وی ابقا گران دکی حوجه نبو من دما دخوانج جهجال ودکی لیدن هری که وی چا چی به مباشه لیدن هری داویه داده بیجه وی بدومه ایکه که وی بدومه مالت دا و تا چما جاره که دا جنک خنقاند آویده yani اگر تو حزدکی نویسکار حزدکی دیروکا ولاتی خواه جنفشی خواه نورا بریا جوانه که گل اوروپای مزین بیه بدی ناس کرن در واسی روژ نوبی کی
كيكو بتشكي هدي هرا حوجنينا تاو خاص بدي منوت خرج قرتيه ما تشلازة تهبو بابو تا حسكرنا تمو مارنجاني وك حسكرنا دما ما نشان ددي يعني شام دكنش هفرا حسكرنا خبيج تو يالي كده نجيت الورايا هشت الورا لنجيت فرايا او وگو هستنا چوین هاتن لگورا دمه هاتیه مثلا تمو بعجیه ورا فوتراف چکیریه نظام چکیریه و نظام جرا چه خیالا دکه لی تمو مالا میرا نشوته نکاره جرا بجه اشته حز دکه من نخواه او چه تلفن چه بو او چه دیروک بو او چه برا سر برفه گران نظام چو جرا گلا توف کرد یعنی لهو نهات ها من بخلید کنه ما مستعدنا لبنه را چاجی دی کنه ها يعني لهب نهات يعني لدمي نهات لبلي مج هب كيتش خرا هم هبجيني خرا قلت هون تقزري برتوكي بخوينا قاشا هجر بخوي كان بسني خدايا او بوز بلنديا تاجي كيفا مجرهات از بيروز دكم شي بوي ادبيات كردي تشتكي برتوكي كي برهمه كي خاش بو مالا واوا مدام واحد ده هوالو حقیقا ببرن راستیش گره از در کبم از پاشی تماشا بکیم که ما مستقبلکانی چیز بیجه ایوار باش مالا و سپاس سپاس مامۆستا دیبا هەر هەبی جبۆ سپاس نیشانتنەتە سپاس مامۆستا ستران مەدۆرەتەدا مامۆستا دیبا فەرمووت بخێراتی ئەم تا گۆهتارن مامۆستا ستران شباتان خوشته انت بخیراتنا مامۆستا ئیکرام بالێکانیژی بخێراتی دناوا بێ مهێدە بوجارە دوێم من پێرەتکردن تێکلی هێویدارم باش بێ دەستێکێدا بەخەزم پیرۆز بکەم مامۆستا ئیکرام بەوێ ئەوێدا بینە بەیە دیدا ji ber ku bi telefonên ketin têkilî wisa pir neguncav bûne dibir de dixwazim hinek din berfirehtir bibêjim destpêkê da vê pirtûkê ji bo ciwan jî karin bi rehetî bixwînin li gorî min taybetiya herî pêşiya vê pirtûkê ev e di romanê de romana ciwanan beşek bi wê navê heye û li gorî min vê romanê jî romana berê jî mere ya mamosta Ahmet Bilge ez burada ji bela ku nexweş bûm min nikarîbû bigotalê van her du romana jî taybetiya wana herî pêşî ciwan jî karin bixwînin ev di vê hêlê de pir kêfa min jwar hat belê tiştên kûr jî tê de hene tiştên ku ji ciwanan de giran werin jî hene lê dîsa jî bi zimanê vegotinê bi honaka xwe bi pevbestina xwe li gorî xîtabê ciwanên kûnûn û em bibêjin dawiya dibistana navîn û serdema lîseyê de bi rehetî karibin bixwin di wê çarşoveyê de me karibin nirxînin em werin ser vê romanê sêzde sireke hezar salî ji xwe dema min mesela min vê pirtûkê li payîzê dîtibû rasterast navê wî bala mikşan dibû ji bela çi ji bela mesela di filîmên biyanîya da min pir temaşe kirî sêzde wek hêjmarekî neyînî tê dîtin ji ber wê bala min pir kişan û sireke hezar salî bi rastî jî min pir merak kir û min cîda girtibû bi vay bi saya her du koma me xwendê bî û ez dixwazim ji berkê dest pê bikim yani berka wî kêfa min jêr hat ji bela ku karakterê sereke jin e û êzdiyê ev perê ew ê perê têrê tawîs rasterast ji xwe êzdîtiyê tînî bîra merim û ji xwe marîn dê û bav meta wê hawirdora wan jî êzdî ne û şeklê jinê yani wisa çav girtiyê merkarê vêya jî ew di sahneyek hîpnozê şîrove bike ji ber wê li naverokê hatî yanî li gorî min û em werin çîroka romanê çîrok jinekê ciwan em bibêjin sêzde salî hîn bi ku dê û bavê wê ji wê re emanetekiştine û heta 18 salîya xwe nikare bikî ji wê emanetê bi navbêniya ji ber ku li bankayê heta nekeve 18 salîya xwe nikare bikî ji wan emanete dema dikeve 18 salîya xwe û ew emanet digire
پێرگی هەند تشتاتێ کوێ ئاراسته لێگەرینێک dike. Vê lêgerînê destpêkê de wisa bawayekî cuda xuya bike jî li gorî min di rastiyê de marîn li xwe digere. û dawiyê de yanî derbarê xwe de digije hin encaman jî. û di dema vê lêgerînê de ji gelek bûyeran jî derbas dibe. Marîn jî dema dixwaze bigîje em bibêjin tişta ku dixwaze hîn bibe pêrgî gelek çîroka tê ji çîroka şahmaran bigir şems bigir û ew kesên dîrokî navên dîrokî gelek çîrokan re derbas bi. Hinekî wan têkildarin, hinekî wan ne têkildarin. Lê di encamê de her yek bandorek li ser gihîştina armanca wî dike li gorî min. Honaka wê xweş bû, bi rastî jî pir herekbar bû. Xwendina wê ji xwe hemû hevalan tiştê ku hevpar gotin ev bû. Min jî di sê roja de xwend, yanî li gorî min jî herekbar bû, xweş bû xwendina wê. Vê romanê bi hin taybetiyê xwe bi rastî jî hêjayê pesindanê ne di destpêkê de ji xwe min gotibû. Ew tişt besî yanî ji xîtabê ciwana dike û ez bawer dikim bêciwan jî bixwînin yanî. Ez dikarim bi Kurdasî vana bibêjim spasiya mamoste dikim şeva mînê xwe. سپاس شەوە تێژی خۆش بە مامۆستا سترە. مامۆستا کوردیت بخێراتی فەرموو. سپاس دکیم دوباره ایواره و باش به باش. تایبەتی خێرهاتنە مامۆستا ئیکرام بالەکان دکیم جبر چه جبر کو هەواڵتیە ئاپێ من فەقەحسێ سانچ کریە وەک ji min re wek malbatî hat ez spasiya xwe dikim ji bo yêwîjî bi rastî keda wî jî çêbiye di pirtûka apê min de ji me zehftir belkî hevalan apê feqî didît ji me dûr bû lawra ji ber wî ez wan piçikekî jî bi şans dibînim spas dikim serkeftin dixwazim ji hemû hevalan re em bêne ser pirtûkê bi rastî pirtûk yani wexta ku min li vera wî nihêrî marînayê çavê xwe girtiye û sembola û bêjim yê ezdayetiyê wiha wek toqekî li serî wî yani pir bala min kişand ku gotiye sirekê hezar salî min vekir ku got London ji Londonê dest pê kir yani ciwanekî ku Londonê mezin biye belê rast e babî wî diya wî kurdewar bûne jê re tiştekî emanetekî danîne bankayê ew jî pê wî amenetê piştê salan dikeve yani çawa bibêjim pirtûk hem klasîk e hem modern e mesela evî zamanê ye telefon henin û kompûter henin û danstandinê vî demê ye lê wexta hîpnoz dibe çe hezar sal beriyan ha 2000 sal beriyan ha ew hinekî mirov tê bibêje eceba ev pirtûka ciwanan e yan pirtûka dîrokê ye yan pirtûka em bêjin erdnîgariyê ye em ê çi bibêjin yani mamoste xwestiye ku dîrokê bi awayê hîpnozê bi keçika 18 salî bide nasîn bi xwendevan rast e xweş e pêşa rojê de ciwan ku bixwînin têvan tiştan jî bibînin û lêkolîn serê bikin min çawa min gotî ez çend roj e hatime ji Londonê min yanişe pirtûka xwenê rêza piştî vî biribû ez hatim hema ecele bi şevê de jî xwend qasê bêjim pîncî rûpelan maye min neqedandiye lê sira hezar salî hên ha jî maye ser hejmara 13 û resma qijikê û hezkirina wan jî hê tam eşkere nebiye yanî min dawî lê neaniye lê qasê ku min heta niha xwendiye min van dîtiye lê ez vî bibêjim pirtûk mesela qesa Tirkan gotiye ez tê re bibêjim dije güle oynaye pirtûk pir sivik bû herûkbar bû xwendina wî pir rehet bê pir xweş bê di sê rojan de min karî ku hema ez xilas bikim
Yani ew jî serkeftine bir rastnivîsê de jî gelek serkeftî bû. Hin de cihanda peyvên hinekî belkî bi şaşî hat bide nivîsandin hebin lê bi zehfayî yani gelemperê sedê heştê bêjin sedê newêt pêncê wî rastnivîs bî. Yani ji bûna wî ez we pîroz dikim serkeftinê dixwazim. سپاس و ام مامۆستا هیویا داویا ام هیویا دوماندنا پرتوکا دننیدی سرکفتن سپاس جوات وانجا سپاس ببر باش مامۆستا هەر هەبی ئێوەر باش سەرچاوان مامۆستا عەدنان فەرمۆ ئەم تە گفتارە Spas. Berî her tiştî ez bi xêratina Rêzdar Îkram Balakanî dikim got îro di nav me de ye. Lê heger destûra avê pêşî ez dixwazim hinek peyama bixwînim. بەلی منی بگوتەنا لێ تەوای گوت تەمام Di peyamê îro de bêhtir xwe bêhna kêfam gelek ji îkram re dat. Lê bêhtir hat ji ber hêrişeka mezin hatiye ser me. Gelek kesa hêriş yani tena got hêriş hatibê tevê watê ku em serkeftî ne ez wêna dixwazim bêjim. Nav pirtûk mixwe em pirtûk min xilas kir. Ez pêşî bêjim nizanim gerek îkram vênakê dore bêjê di dîtina me de edîtoriya wênakê belkî ti eleqa weşana payîzê ji pêre nebe edîtor bi xwe jî îkram Balakanî got ez li gora xwendina wê li gora got min dema min dixwend îkram beramberî xwe didît yani bi hevokê xwe bi gotinê xwe bi her tiştê xwe û gelek jî baş bû heger hinekî mirêka yani şewqa herema min bû heger çi bû nizanim yani gelekî sûd ji xwendina wê wergirt di xwendinê de min zêde yani rast hinek gotinê Tirkî Erebî Farsî nizanim çi wê tevlî bibin wê deverna de nêr û mê filan lê bi awayekî ez karim bêjim ji sedî not û heft heşt gelekî xweşik hatibû nivîsandin. Bergê wêna karî bû xweştir bibe yani bergê wêna û tu dît pirtikê teyrê tawiz dor de sembola ezdayetiyê wana lê karî bû piçekî dî lê dîsa jî xweş e yani ne xerab e laf hatiye ne got gelekî ji hevdû cuda ye. Tişta ku min dît di destpêkê de heta nêzî gomarînê diçe Urmiyê ez bi xwe li benda tiştekî gelekî mîtolojîk bû. Yani di destpêkê de ji Gilgameş û ji Enkidu bigire heta ji bi împaratoriya Med û gelek tiştên ku me di destanên mîtolojîk de xwendina û dema gomarînê kete hîpnozê de min got sedî sed wê tiştê gelek ecêb çêbin. Yani wê çawa ecêb çêbin wê newal çiya da qurtênê wê qijik leglega bixwe wê kund bifirê bikeve binê avê de wê masî periyê wa çêbin wê gelek tiştê wî ecêb çêbin û ez her tim li benda wê mam. Heta gomarînê çû Urmiyê. Piştî ku çû Urmiyê ez vêce ketim bendewariyê ka ew masî çawa wê bifirin. Ka ew newal çawa wê çiyan da qurtênin. Ka ew ez çi zanim yani divê meselê mîtolojîk de ecebe wê teyr bikevine binê erdê de wê kurmik de herna azmana belkî jî ev kêmasiya min bû gomun xwe li benda wê hiştî wê têgeha min bû ew weke awakî zihnî min ji xwe re ew çêkiribû. Min ewna nedît di dawî de li Urmiyê dikarî bû hinek tiştê baştir bibin yani heval got ez baharim dîba bû nizanim ew evîna wana dikarî û piçekî dî baştir yani keçeke got Londrayê mezin bûye û li wê de mezin bûye te dît zarokê me li va Ewropa hewl welat jîkê yêdî ew fedîbûna bi wî rengî nemaye ew piçekî dor de xweska piçekî dî vekirîtir bûne yani jîkê qet nebû bana. Hevala behs kir got gelek devera de îkram Balakanê pesnê xwe daye ez yek ji wan bûm ku ez gelekî ji vêne aciz bûm min got xweska tiş nebana lê dûr ez fikirîm yani Malayê Cizîrê hate bîra min Malayê Cizîrê dibêje dibe gel ji Lolo Mensûrî ji nezmê tu dixwazî yani heger tu dira pexşanê ji helbestê dixwazê were şêrê melê bibîne yani te bi Şîrazî çi hacet yani pêwîstiya te bi Şîrazî nîne were melê bixwîne. Yani ew ne poz ez bêjim pozbilindî belkî tê pozbilindî gotineke negatîf e lê belkî jî wilo bû yani nizanim pêşî bi rastî li hesabêm nehat lê ez bêjim çi bê dikarê bibê xweska nebû bana lê bibêjî ne tiştekî wilo eybeke mezin e. Hevala got gelek tişt tevlî hevdû kirina ez jî wilo fikirîm lê dûra min got belkî nivîskar dixwaze romana wî tenê ne hema wilo romanek bê romaneke fêrker bê
مثلا دلوره كده من تشتكي قال لك خوش دي يعني تقال قوم زاني بوجي اللي دي انا جيش براي كي تشي دروبلي دصدو سيو چارا دد بيجي پرانيا ستران كلام و دستان سركت ين كردان جالي جنان بهاتنا قوتن هاتنا هوناندن ديني خو بدنا دستان درويش عبدي حمو جدري عدولية جنبلي وبنفش نارين دي سيا جنيه ودبيجي يعني دور تشتكي قال لك باش وقال لك بالكيش وقال لك خوش بو هناك تشتكي متخصص الناس بيجم هفلا انين قوتن بيسناكس دوبارتكم بكم دما مارين تي ورميه بريد از بارو هناك باكوري كردستان ان كردن يعني تركي نتين اسطنبول اونداد يعني دبي بالافريد بافدور تشتغل بالافريد داكتا اسطنبول دانكت انا زانم لي غا ورميه يعني خسكاو داكت بانلوي دي تشتكي له بوانا باش بوانا دوباره از بداوی بکم يعني از زدانكم تاني تشتاقو بالام كشان جوهري ويناكي خسكا او ميتولوجيا جو ازل بندي بلكي جاف كيماسيا منا ولو بردام بوبانا قلكي باشتر بو تلفون وانترنت وفلان بتشكي لاواز مابانا جو دوي ميتولوجيا دا مابانا و باش بالكشان بانا لي ديسجي بالكيش ماريني جنجلستان دشي ورمي لي شخوا خاطري متا ستينا خواز يعني ستي دور دشي يعني ستي نابيني يعني شن كايبو قصبه فدورة كتشايبو متايبو يعني قال قلت انا متى بخاطريتا فازي هرم حقيقه حلال يعني تشتل بقوت انا دور دجي ستي وندا وخسكا ستي وندا انا وبانا وقال لك سباس مالا واوا از بيروزكم براسي هر كبار وخش سپاس ما مستعدنا هولا لیانا نمدا یزبارم نتاوی لاوازه لسر چتیج سر برهمی چند گوتن وساندنه از بخوینو گوتی دستری ده از بیجم کم من او رومان به کیف خوشیه که مزن خوان و دکارم بیجم حتی چند جاران جی خواندیه یعنی دوباره خواندیه رومانه که کود دو چند به هوره آنیه زمان جالیه که چند ستران چیروکین فولکلور و کلین دیروکی و جالیه دین و ین راستین جیانه دکارم بیجم من تیده دیتنه در رومانی دا تاما رومانا نوجین دیتو از لبندا بردواما رومانه کی دنه ما یعنی بردواما به رومانه ما از باور دکم ما مستد داویه برهمی دا دیار کریه کو بردوامی رومان وره و سلاو سرکفتن گوتیه سپاس ما مستلیانا جبو نویساته جبو نرخاندناته سلاو رز همه حوالات میگم خیراتون سری من سرچا ما مستایشان بلکانی تچانی باشی هم هفته که مملکت نه یه ارومیه نه بر همات مجیقان بر همه زود بوشید Namuste kezban dengi teneki olan de çete az barım netatene başa. Fermu. من بر همه ما مستای خواند بر همه تا زود بوش به ما مستای که فهم زود راحت سریدا وکی همه هوا راجیکو یعنی اوید بیم بحث هیپنوز یعنی بحث زمانه نوکه بحث زمانه نوکه یه کامپیوتر یه تلفن یه اوید بیم Mamuste kezban ببورینه تو وینه خواب بگیره کامرای بگیره بلکی نتا تبهیز به امدنگی تباشتر ببیزن ها فرمو کنه با خفه بلکی باش به ما من اوه که بر همه ما مستای مخواند سریدا بله سریدا بحث هیپنوز اینترنت تلفن مگود بلکی اوه بیتن هانسه زمانه نوکه زمانه نهای امتداسه و اوه که در باز بیتن بله پشتکو مارین در باز بی چو ارمیه مزانه ما مستایدی وردوی و اوه که سه مارین در باز بی هاتا سر زمانی ما بیجا بچه هاتا سر زمانی ما چونکه وقتی که مارین چیتا گنده و در تاندور پیدگن بوتا بیجم اگه کرسی دانین نوکه مخابن انظام میده کاتوی کنگیه نچویه گنده نچویه روش حالاته اما نوکه نمانه مخابن نمانه ماموستا جبر و هنده جی
بله اوه کوتا گوته راسته همه راسته کرسی جی بوتا بیجم تاندور جی حیوان خدان کرن دوتن بوتا بیجم او دیگرانه اوینی جی که هنگی عینی و تو بیوکی تنویسی خونیزو که کدنت کرمی ده ایران جی قدغه یا های سه اوه که ولی یا دینی دا آن خونیزو کرن نا چاندا ما کرده دا جی که سه اوه که اولی دانه خونیزو که کدنو کنشر ما های بله ما مستا وقتی که او یا تنویسی هانه بو نوروز وقتی که سربان آدگرین عینن و تو بی عینن زمان مدا بیرام مجیدی تا وقتی که داد هلاندن چون سربان سر سال بنه سالت گوتن 13 سال سرا 13 جی که یعنی از وقت تیگه هشتم و تو فهم کرد که گه 13 بدریه وقتی که نوروز یعنی هویا اوه که آداره دا دست بید کتن حتی روژا 13 بدره 13 بدر جی که یعنی گوری چاندامه یا اوه که یا ارمیه یا روش حالاته کس مالا خدا نامینیدن همه چنه در و همه چنه سیرانه چنه کیفه چنه کی خوشیه و روژه سپیده همه راد بن آوا تازه دینن مالت خود پرژینن سالانی دست بید کتن آوانی توینه مالت خو یعنی از و تو بومن و تو هات سرا یعنی 13 و داری دا معنی و اوکی دادیدن و روژا 13 بدری که هم تمو هم جمارین هر دوگی که روژا 13 بدر یه سه و زیارت دیتنه یتینایت خدان کرده باوی هندیجی که وقتی که متخان ما من تماما از چوما و اوکی دا از وی داره بیم یعنی از چوما و دما پیش وقتی که ما او روش در باز کره بو من زور خوش بیم ما دستی تساق بیتن کدا تساق بیتن انشاءالله وقت تو بیتن مکیمو گوته بس باشه بس هر هبیس بس ماموستا سفجان فرم تو بخیراتی هم تبکاره زور سپاس دکم ایوار باش همو مامۆستایانە و ئەس سلافی خوا تایبەت ئیکرام هەڵەکانێرە ji ber hetawê derê dişênim ez dixwazim ji vê derê dest pê bikim wextê ez piçûk bûm wextekî min yanî me nizanîbû yanî min xwe nizanîbû Kurdê me li Îranê hene yanî aliyê rojhilat xeberam jê nebû min carayekê wextê min Kurdekî gencekî ji rojhilat dîtî wilo rûyê wî jî weke newekeyê me bû wilo yanî hîstiyatê min 14 salî weke rûyê wî jî neweke me bû piştî got min İran nas kir yani min İran jiyan kir min fêm kir ku kulturê me jî yani em hemû Kurdin rasta em hemû yek dîrokê me jiyan kiriye lêbelê kulturê me jî ji bo wa sinira yani ji alîkî de weke hevdû ji alîkî de dûrî hevdû ez karim wê bêjim ji bo wê jî îro weke xeyalekî yanî 14 salê min nizanîbû Kurd hene li Rojhilat niha jî ez pirtûka Kurdê me yê Rojhilat dixwênim û ez ser yani bi rastî yani ez pê yani li ser bilindim û ez wî pîroz dikim ez dixwazim vê jî bêjim gorî min fêm kir yani nêrxandinê hevalê jin de nêrxandinê mamosteyê jin de hemû nêrxandinekî pozîtîv hebûn yani heke jin qesnê nivîskarekî xort bidin bila ew nivîskarê xort jî qîmetê xwe bizanibe lê bila xwe têr nebîne ez wê pêşniyare mamoste dikim ez dixwazim vê dest pê bikim yani vê jê re bêjim erê wextê min nû dest pirtûkê kirî serî de weke cîhana Sofî yani Sofî'nin dünyası weke ji wê derê dest pê kiribû dûra işte 18 salî yê biçe qotikê de tiştek yani 18 salî tiştekî zêde modern bû yani yê bikeve yê reşîd bibe dûrê biçe heqê wê hebe wê qotikê vekê ew tiştekî zêde modern bû weke pişt yani weke min hêvî dikir weke qotika Pandora derbikeve lê seyansa da ew Pandora derket yani bi nefsî ev tê xuya kirin bi nivîskar re
ام ملتکی گو دیروکا ما هاتیه انکار کرن یعنی عرب دیروکا ما انکار دکن ترک دیروکا ما انکار دکن فارس دیروکا ما انکار دکن و نها نوی دیروکی دا نوی چیروکی دا نویسکار درکتنا میدانه تبو خوازه نخوازه یعنی اوینه که جوخته تینه سر زمان بخوازه دیروک هموی بخی پرتوکی دا اف گوری من تشتکی زیده طبيعيا جبو كردا يعني قولي من وقتها تياترو كيجي دنفيسينن ام جنك بير دينا ويدري وام تخازن او بير سريدا چاوا مروباتي يعني چاوا كردا آگر ديتيا چاوا بيرخستيا ودوبرا همتين في روجي جبو ويجي ام قولي من تشتكي زيادة طبيعي بو ويهو دخوينج يهو برتوكي دخوينجي بيوستا نتنه چيروكي ميزيني وقت دنيا صوفي بيوستا براستي ديروكا مجي مراق بكي مراق كرنجي مثلا اري هر داري مثلا بحثا زردشتيه كريا بحثا حسن صباح كريا باسا حمود بشمي كردواريه كريا بلا زحمت نبي نبيسكاري يعني خوندواري قد خويننجي بلا بايدا بچي بزان بي زردشت كيا بزان بي حسن صباح كيا وبايدا بكوي يعني مراقك جيرا چي ببي مراقك كردواري جيرا چي بيج بويجي ازوي بيروز دكم براستي يعني علي كده چيروكي دين سر زمان علي كده يعني علي كده ديروكي تينا سر زمان بويجي ازوي بيروز دكم من Türkiye'de evci hiskir belki yani aslında alozike mesela gerek nivîskarê ji Bakur Kurdistan'a Bakur li vê derê ne ji Kurdistan'a başûr jî li vê derê hene ez dixwazim vê bêjim yani aloziya got em şevdû qut kirine ji bo wê jî niha aloziyê xwe ser vê Pirtûkê têne ser ziman mesela yani İran erê مهو لندن جیان بکه گو مهو در باسی ایرانه دبی مهو تکوه دنیا کدیتر دا yani tamam rastı dünya kadittiraj ahliye teknik de dükke yani dünya kaçavaya kohen karın filmi İbrahim Tatlıses meyzeni yani hatta vaktaki kada kabul yani dünya kad ama duwe noktede jitişteki acaba yani tabiçe gundaji ne go sepertuk İkram Balakani berçavê xwe re derbas bikin bi rastî beşê me aliyê dîrokê de û entelektûelîzmê de beşê got pêşketî ez dibêjim Kurdê me rojhilat yani yê wilo bibin ji ber ku tiştekî hecib ne tenê aliyê dîrokê de aynı zamanda da aliyê olê de jî yani meyzena hesap bikin sistema wê derê yani sistemeka tu mecbûrî baweriya xwe bi İslamiyetê bênî lê got çê malê wa weka aynı Pirtûkê de ya her tiştî bi alozî jiyan dikin ne weka tenê bawerî xwe pê bawer dikin yê bawer dike jî zanistiyê bawer dike yê got bawer jî nake bi zanistiyê bawer nake yani her du beş hene west mesela alîkî de erê ji gelek hevalara ev beş acêb hat yani çawa gencek heskirina xwe hevdûre yani parve nekirin wilo ne weka heskirneka Kurdê Bakur bû ne weka heskirneka Kurdê Rojava bûn yani her daim weka tirsekê bû ev ne tenê mesela şahsiyeta her du genca bû ev aynı zamanda sistema İranê di dilê va genca da çi ava kiriye wil qasî karin parve bikin yani karin wil qasî parve bikin ji bo wê jî niha mamosteke min got bi rastî wextê me pirtûk xwend ez derbasî kulturê xwe bûm ez derbasî rojhilat bûm min ew çîrokê min hate ber çavê min aynı şekilde wextê yani bi rastî yani hinek beşê Pirtûkê wextê me dixwend ez çûme Urmiyê yani hani ji bo min wekam gotî yani Pirtûka gerek balkêşe yani Pirtûka nivîskarekî zêde tenik jî fikiriye yani zêde wextê tiştê xwe aniye ser ziman bi şeklekî tenik jî fikiriye yani hissasiyata siyasetê jî berçav gorî min berdewam kiriye û ez dixwazim car dibêjim dayikê me hemû filozofin di mala xwe de lê filozofê me yî jin yê Îranê li ber hênanê tenûrê çê dikin lê tiştna ji mihora dibêjin ne kitabê wê hene ne Pirtûkê wê hene bi rastî zanene bi rastî wek di vê Pirtûkê de çawa yani Pirtûk yani ew dayîk anîne ber çavê min ji bo wê ez wî pîroz dikim hêvîdarim ne dawî bê berdewamê va Pirtûka werê zor spas dikim Mamoste Mehmet bixêratî ferman te guhtar Xêrendar ben Rêzî Silav ez jî xêratina Birêz Balekani û hemû hevalan dikim
بله مدوی از به ناوی رومان دست به نشاندن خو بکم سرگه 1000 سالی ام بجن سر د کورمانجی ده چربه دواتای وی هبن بخاص از دزانم نویسکار ج اورمیه ام بجن کردن کورمانجی اورمیه جی دوکاوا نیزیا بهتینانه ام بجن نیزیا دهوکی نیزیا گوریه ام جبو سرما زده ام بجن سر و سقم اگه بگو تا رازکه 1000 سالی از بجن دیشتا باشتر بهاتا آنجی وکه پرسیار اجوید کم اگر او ساباده شابا و جبو رومان گلک هوالان گلک شبه گوتن مناوی از دوباره بکرم وکه ام بجن سرنویست وی از بجم زبان رومان زلال و هرکبار بو پیام مشیرت در رومان ده گلک بون وکه ام بجن گرینگیا مزخانه هن ام بجن تالان کرنا ام بجن دیروکا کردستانه اوانا وکه پیام مشیرت ده هبون سپریز در رومان ده هبو ام بجن و اردنگاری روجلات جی ام بجن گلکی سرکفتی و گوتیه یا گونده بالکان گلک سرکفتی و گوتیه گوتنی پیشیان و ام بجن بویجی گلک بند رومانه ده میکروفون خوابه که ما مسته جبو وراشوندا کسی بنویسه را علاقه دارد بن اوی راست بنویسن یا کمین پول و فرگه پول آسته فرگه جی کتی دا درس ده خوندنه و ماموسته و داره دا روپرا بیسنهان دا پول و فرگه تاوی افده کریه دویا فرگه بو ev ez çûm Amedê min dît enstitûyê da dinivîse li ser duwer dinivîse dibêje pola cigerxwîn. Ya heval eva pol ast e. Pol ast pola yekemîn, duyemîn, sêyemîn eva ast e. Fêrgeh be dibe. Dibî ku em evî tiştî baş bizanbin. Dema min dest bi xwendinê kir pirtûk gelekî herekbar bû. Gelek xweş hatiye nivîsandinê, gelek û birêk û pêk e. Navê Marîn hêrsa min jê hat. Min got mamoste ku eva nava çima lê kiriye. Dema ku heta dawiya pirtûkê me dine xwedayê pir xweş di cî da navekê rind lê kiriye û sedema ez pê hesiyam daha xweş bû. Em heke wêje Kurd wek gulistanekî em bi nav bikin pirtûka mamoste wek guleke geş ya vê gulistanê ye. Pîroz dikim û serkeftinê dixwazim şev baş. Ji bo hevala hemya silav em jî cilemêrgî ne cilemêrgî xwe hem ormiyelî û dihokî û cilemêrgî xwe yek dibînin. Ji ber vê min jî du roja da pirtika mamoste xwand. Pirtik peyvê de derbas bin hemû hatin peyemkirin. Yê piranî jê eşîreta diriya kartîniya peyv karanine. Ji bo ku ew jî ormî hene bingehê wan ji wê re hatiye. Lê strana Bişarê Çeto da dibêje bo Bişarê Çeto dibêje emrê xwe bavê xwe di şera da derbas kiriye. İlham mamoste İlham jî emrê xwe di nava saziyên Kurda da dibistana li televizyona lêkolîn kirine helbestvan e stranbêje strançêker e ji ber wê divê mirov wî rengî nêzik bibe. Yani roman baş dest pê kiriye zimanekî xweş herekbar dest pê kiriye. Mereqekê daniya pêşiya mirov wê mereqê mirovî dikişîne nava xwe û dibe. Karakterê wî zû xwe dene nasîn. Yani zû mirovan nas dike. Ji bo romanê em ne heme baş in. Lêbelê demekî û pê da roman zivir te kirasê lêkolînê. Yani kirasê lêkolînê li xwe dike û wesa dimeşe. Belkî romanê Kurdiyê vî şeklî hene gelonî ne nizanim. Lê em li vir romanê wê binêrxînin. Romanek ku naveroka wê zanistina dayî divê di pirtûkxana Kurda da hevî ji bo me ev mühim e. Ev pirtûk divê ku di nava pirtûkxanaya Kurd da hebe baş e. Lê
هەواڵە هەموو تشتکۆش بەر سەما دوو تشتە بێژم نویسکار باشناوێ خۆ ناوێ گوندێ خۆ حرەما گوندێ خۆ باژارێ خۆ هەلبەستا خۆ پرتوکێن خۆ سترانا خۆ بیا من خاڵە هەرێ خۆش ستراناوی بوو سترانێک پڕ خۆش تێدا بوو bi şêwazekê romanî û lêkolîna xwe bi şêwazekê romanî xwaste bînte ziman vê êrê de reklamek baş dikiriye ev belkî şêwazek wasa heye min carekê romanek xwandibû hinê behsê pîtka xwe dikir wek wî lê yê ku bi Tirkiye ew bên roman nêrxandin dikin rex nekiribû divê yanî ez dibêjim temo jî belkî mamosta bixwe bê ji bo ku ew jî dibistanê hatiye avêtin ji ber wê hemû tiştê xwe yê heyî tecrübeyê xwe yê jiyankirî di nava vê romanê de bicêkirîne tiştê gotî jî hemû rastin di cêdane hemû jî dîrokî ne divê ku em bielimin hebin li ser vana pirtûk hene lêkolîn hene Kurda terê xwe tiştê vî şeklî ve jî êşandiyek jî mamoste îlham e xwe mamoste îkram e xwe yanî divê ev xwastê ku belav bike lê bilavizanê em wî baş nas dikin yani em wî dişopînin jî Kurd hemû wî nas dikin ciwan wî nas dikin ji ber wê mamoste di serî de di peyva dawiya romanê de etne ji me re gotiye bisekinin rexna nekin bimîne li benda peyama romana me hêj derneke ji bo ku de berdewam be ji ber wê mirov nizan mesele destpêka mereqê di dawiyê de zivir ya dikaneke ormiyê gotiya re pora min şevke ji wê rê ve wêçilê bê em nizan ku peyva tiştê ku em mîne li bendê li wê derê سلاف لهوالا حموا وليقول سر يوتيوب وناجل ما ميزة بكن سلاف الواجد كمو بخير هاتنا المسكاري ما يهجاجي دكن قو هاتينا ما لما وحدارت كيم ورخنا ما هيفي دارم دوستانا قبول بكيو يعني تنيتا ما قوم كسي بيشنن يعني كسي بكنينا جبو كوما كان يرخاندنه ونيرخاندنه ماجي حتى جمتي ام كما يقو دبينن ام دبيجن يعني جدي تربهتر كما يقو ام دبينن او كما يجي امنا الگوری منا نه الگوری گشتیا راستیا مایا هر کسک راستیا خود بیجه که ما یه بود بینید بیجه نه دیسان دوباره خیراتنا ما مستقبالکانی اکرام بالکانی دیکم براستی جی هبالن گلکی نرخان از جی دکارم از پر زیدن ام دزانن ما اکرام وکی جینه نگاریه و جی مخواند یعنی هر کردکی ناستی که در نوا سازی و دزگین کردان دا کدکی دای او مامسته کی بزانه یه لی مامسته خواستی همه زانستا خواه تیخه به رومانی دالی کارکتر مکان براستی جی مامسته اکرام تا پیروز دیکم yani cillu bergin karakteram bigrin de ernigeriye da simbelam bigre hatta rengi ser cilevan mamuste ev qasa zelal dayen naskirin ev de buya li de min pir aciband spas mamuste keda te sağbe te her hebi behiviya hi berhemin din بنوسا تهر جندار به ولا ما مستشفى شوكت جي دستي خراكري هما دقيقة وامي ورنجمته ما مستشفى شوكت فرمو مرحبا وانجا ما مستنجا رئيس داري خيراتنا إكرام بالكان ديكم إكرام بالكان قال ما هات رادستيما إكرام بالكان الناسي شاد الناسي يعني سرفي شميل أبو تبلي بيشتغل أب خانت ليكولين كي تبلي ناب تلفزيون ده جالك جرا ام إكرام بالبانی ناب برنامه دا تماشا دکن میزه دکن وستم ناس دکن او رومان نویسی جی جالک هریکباره جالک خوش يعني جالک حسام بو يعني تو بیش يعني وکنا بیشن
یکو نها اف پرتوکا چاره مین هم دخوینن یکو ناف و چاره دا یکو هر یا هیسان اف بو زیادتر گولی رزمان جمع مستیج سر سکنین یا آلی چوتی دا ev zêdetir ne net wastand. Yani mû net wastand. Ez vê dibêjim. Lêbelê ev pirtûka gelek hêja bû. Yani ez pêşniyar dikim. Wek dijî ez vê pirsê diş mamoste pirsînim. Pirs dikim. Gelo ev mesela ser folklora Kurdî yani ya Cülemêrgî ev Şeyh Adi çavkaniya wî çi ye? Vê pirtûkê pêşniyar dikim gerek her ciwan bixwînin, herkes bixwînin gelek pêsan e gerek dewlemend e. Rêz û silav şewa xweş bê. Gelek spas mamoste Şevket. Ji em ê bêjin baba tarî ûriyan digirê û heta tê roja me îro 10,000 sal dane berxwe yani hevalê îkiram. 10,000 sal dane berxwe. Ji ber wêneyê ev çîka. Ya dîtirê barê şemîran an jî marîn zehv giran kiriye. Her tim dibêje Şamiran ez dibêm acaba karakterekî din e bu marîn. Ama ew meta wê jê re dibêje ya şamîran e min. Erê Ji ber tamam. Ez meta dibêjim wê acaba wî nabîne yekê yani dibêje. ew ne bêhtir li pêş e. Erê. Ne ku ez bizanebûn wêneyê dibêjim. Tamam.